Tena kaliang jonga kumuway na ki noyalam uba kamat jong uba mandro rapsang ubri MLA jong ka 18 West nga penramjur ya gitu ka statement ka pawai ka bami na kaliang jong MDC uba polling do ka bawla kan tho yau MLA ujongi ba simlala balai daru u job kum MLA nrei ka baningkong ka pangkwa ban pensai pi kam tami ki ba wat num ngap bat ngotho bakla ya kini gi jing ong gi jong new MDC namar kaslong lapla mapakla jandai kapor kaba ka election start ngato ni bangai kan sedang ha ka baningkong ngakwa ban ong kalong ni la da uni MDC bumanta ujong ka jaya konsensi ba polling do kun tho yu ba mandro rapsang ya ke ki bola le ani konsensi but ya ke ki ba simlala ban le nak liang ka jonga nga kwa kli ya uba polling do ke phila le men ba phila bat kum urban minister ya kani ka thamator leni kani ka harjan colony kabran nantai yom bolong nga kwa ban kli yu ka halor jong kata kabar kalong ba kum minister hato ko por jong urban ulak pular banwan ra ya ka flyover nang tawa kularu bersna ya kanika multi-storied building hangte po thamyong ngolong kaban yo eka jaga parking kali bahkan kelui kasor hikam urlong satia ti ba kan tho pada yo MLA jongi ni napo kanika konsensi ba manrap sang ba unong ba unu MLA ukwa banwan ra ya kini ki harijan hapo kanika konsensi hapo mawa kalong babakla dang menne manga bai ba MLA rengkat baka dorbas nong mawa ngilalek bani kendo ya deputy chief minister uba preston song but menne kas ngiru hajino nang baka dorbas nong ngilarai bet ban opus ya kani kajing temu jong sarkar but nakaliang jong deputy CM ru uang ngan sapet ya kani but kani kapat de kata ka kebangin ya kan ba inwan ra noi kani ka koloni ha kani ka strong thabawa ndai kani rangai ta ka initial stage kitang buon ki baniya chaman but hakajing kran jong deputy CM lai kalong bala dai nalian jo sarkar kitang perkhat ban segregate yakini ki harijan banwan ra baro lai spa sapu ari yang hang te hapo thamowa ti hakajing kedu bane bat u semput menteri ngi song komen sikat dai ba ulong banang ni chakmat kitang buon ki jing kendu bangin ya penbaik halor jong kaneka isu titang kawai ngam ban syu ongi pi ya nakalian jonga ngaperem jur ya kani statement ka ba lami akor khobon nakalian jong ba polling do bangan ongi pi ba kum MDC bomenta bat uban saya contest kani ka election ka house nam monwan kani ka ditang bo yo mileage namenta kani ka election ka bansawan ho arjar pulai daga bakan tho kumne ya MLA jongka 18 West uba man rapsang ngan chia tho khandiat yapi sipang ki ki ba uba rapsang ulale hakini kisnem ki bladat menta saw sam sheng ngidon ha ka opposition congress party beros kata badang katuk kani brai ngi penyeso neng yes kersian lang kani sarkar khatang bangin yo jimento ya konsumsi ka jongi ngamot penongi piang ni sakali ya uni urban minister ex urban minister bumanshwa uba polendo lani MDC bamanta ka ka ba ulale hati por ban baudal ng MLA khasan snem ya ka konsensi ka jongi kelinu ka kata ka jingtei ne ka jingle ka jung ba ngin sakan mau kum kibriu napo ka konsensi jong moprem hak ka por ka di jaya konsensi but manta ka 18 West konsensi ka jingtei ka jong une ki jing sna ki jing ki ban sakan mau kamdan ka weiru ni thipi karan kam kate slum housing for urban poor kabaran hate po karbom katur ukambu ba wanra uba polindo andre kan ongi kipat ba kim de ban so bakla ya katu ka urban poor housing kabaran po karbom mo prem lawan ra di kong amprin mendai bai danglong urban minister andre kan ongi kum MLA bomenta uba man rop sang uklami obat MLA ru sansnem kumbalong hadu menta asnem ngari covid mla bantri ruem ndai hapo kini ki license menta ulang ra ek project ka ba shongdor ko ba arkor tam ban itnat ya ka
darwas nong ya snong mo prem kham tami to ko point karbam point ban mentaru ka 18 west constituency kan dei ka constituency ka beningkong tam hapo Meghalaya kapa yaki lights baro la pandal yo deki LED light kadang yak ani ka kam kapat dem bat ndala dep ngin sakhot beng pi kan ni kan dei constituency ka beningkong tam kapa ki tube light kila aja ki CFL bulb kila aja kan dei tang LED bat kini ki LED light su kilong pa kan ni ka company ka pandal kapa install ni light leng ba ka MCL lada udu new light ke replacement kalau replacement warranty kiman pandai bian dau we but kau warranty jong kan ko di arsnam ti bau new MDC unong ba uba mandurap sang naka smart city ulapan kelasya ka smart city ti kalau kabam la priang kan namar hakipor ki jong u empat dan kanu ke project ka bawa wan kot watang sikuru bon wanra handai la subun stang ki mau marble wat haki kor sarkari pini ki mau marble bau ta andai kanumdan kamdan kanu kata ka projek ka ba kipat ba kin kemau ki sa kemau yu kumu XMLA but sai sien yang noi pinga peran jure kan statement ka jong new MDC wamanta but nakalian ka jonging ngamdan ne sibun manong andai ka slong tanggawi ba ai kipat ba kin bisar namar lada warap sang uklemle ye kipat ba hakni kanti ban wan kinum je chuyu bon long biang amele te tang kini kintian kulai sipon